reka tubifurize ibihe byiza abakunzi ba Bizaza TV Rwanda amwisaho muri hirya no hino hatandukanye, yaba mwebwe muri Afrika zose, yaba iburasirazuba, iburengerazuba, iy'amajyepfo ndetse na Afrika yo hagati. Namwe kandi ibihe byiza muri kutwumva muri Burayi, mukomeze kudutera inkunga ku biganiro tubagezaho byacu bya buri munsi, yaba amakuru y'ubushakashatsi bucukumbuye, amakuru bijyanye na siyansi ndetse n'ubumenyi bw'isi, amakuru muri politike n'ubuzima bw'isi muri rusange, makuru kandi ajyanye na documentary tuba twabateguriye, byose bicana kuri Bizaza TV Rwanda. Na undi bagezaho usibye ko ari ngewe Nshimiyimana. Muhaye ikaze kandi muri uyu muryango mugari wa Bizaza TV Rwanda. Indege y'intambara ya Ukraine ya F-16 yashwanyagurijwe mu kirere cy'Uburusiya. Ibi rero ubwo biri kuba, murabizi ko ari intambara ikomeye cyane, ibi nakita ko ari nk'intambara y'isi iba iri hagati ya Ukraine ndetse n'igihugu cy'Uburusiya. Umusirikare rero wo mu ngabo za Ukraine yabwiye igitangazamakuru gikomeye cyane aricyo BBC ko imwe mu ndege z'intambara zo mu bwoko bwa F-16 Ukraine yahawe n'inshuti zayo mu muryango wo gutabarana mu bya gisirikare w'Uburayi ndetse na Amerika OTAN yashwanyagujwe mu kirere cya Ukraine. Igisirikare kandi cya Ukraine cyavuze ko iyo ndege yahanutse kuwa mbere mu rukurikirane cyane rukomeye rw'ibisasu bya misile y'Uburusiya. Urumva ko ari ibisasu by'Uburusiya byarasaga ku ndege ya Ukraine. Icyo gihe indege kandi yicwagamo umupilote umwe wayo witwa Oleksiy Mese. Ibi kandi ubwo turi kubabwira nibwo bwa mbere indege nk'iyi ihanuwe kuva Ukraine yahabwa izi ndege mu ntangiriro y'uku kwezi, ubwo ni ukwezi kwa munani ituvuyemo, aho Uburusiya igihugu cya Ukraine aribwo cyari cyarahawe izi ndege z'intambara. Igisirikare cya Ukraine kivuga ko isandara ry'iyo ndege ritewe mu buryo butaziguye n'igitero cya misile cy'ubwiyahuzi cyangwa se igitero cy'umwanzi. Igisirikare kandi cyavuze ko umupilote yashwanyaguje misile 3 zigendera mu muvuduko hagati ndetse no hagati ku butumburuke bwo hasi izo mu bwoko bwa cruise, ndetse kandi ashwanyaguza n'indege nto y'intambara itajyamo umupilote zizizwe nka drone mu gitero kinini cyane cy'Uburusiya mu kirere kigabyemo iki gihugu cya Ukraine. Mu itangazo rero iki gihugu cya Ukraine cyashize ku mbuga nkoranyambaga, igisirikare cya Ukraine kirarwanira mu kirere cyagize kiti Oleksiy yarokoye abanya Ukraine za misile zica Uburusiya. Izi misile z'Uburusiya cyangwa se zica zishwanyaguza z'Uburusiya zinjiye ku butaka bwa Ukraine zikica cyangwa se zikahanura iyi ndege. Iryo tangazo ntiryasobanuye ubwoko bw'indege yararimo, ariko umusirikare wo mu ngabo za Ukraine yabwiye igitangazamakuru cya BBC ko umupilote yaratwaye indege y'intambara ya F-16. Biteye bite rero? Perezida wa Ukraine n'ubundi nawe yahise agira icyo abivugaho, aho perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yemeje ku mugaragaro ko kwa kabiri izo ndege zikorwa na Amerika zo mu bwoko bwa F-16 zirimo gukoreshwa mu guhanura drone zikomeye cyane ndetse na misile z'Uburusiya. Muri iki cyumweru rero yasabye inshuti za Ukraine kwiyemera gukoresha misile zirasa mu ntera ndende mu Burusiya cyangwa se ku butaka bw'Uburusiya kugira ngo zirase imbere y'uko Uburusiya nabwo butangira kurasa. Urabizi ko muri iyi minsi Uburusiya rwose bwari bumaze iminsi busa naho buri gutsindwa, Ukraine iri kugenda iburwanya cyangwa se ibukoma mu nkokora. Umugaba mukuru rero w'ingabo z'u Holandi General Ono nawe yemeje ko kuzaba cyangwa se kuzaha Ukraine indege 24 z'ubwo bwoko ziyongera ku zindi izahawe n'igihugu cy'Amerika. Ni kuri uyu wa gatatu rero yavugiye mu nama mu murwa mukuru wa Washington wa Amerika ko ntacyo Ukraine izaba ibujijwe kuzikoresha uretse kubahiriza amategeko agenga intambara. Bivuze ko Ukraine ishobora kugaba ibitero bigera kure cyane ubutaka bw'Uburusiya, maze ubundi intambara y'isi
ikaba yarota. Izi ndege rero z'intambara za F-16 zigera kuri 35 zose zasezeranyijwe n'igihugu cyo muri OTAN cyangwa se ibihugu bitandukanye byo muri OTAN kuva perezida wa Amerika Joe Biden yatanga uruhushya rwa mbere ku nshuti z'i Burayi zibishaka gukoresha cyangwa se kuba zakohereza indege igihugu cya Ukraine. Ubwo ni indege za F-16 zikomeye hari mu kwezi muri Kanama ku itariki 8 muri mwaka wa 2023. Icyo gihe nibwo perezida wa Amerika Joe Biden yemeje aya makuru. Izi ndege rero zirwana kandi zikomeye cyane. Ubundi izi ndege zifite amateka akomeye cyane mu bitero bikomeye cyane nko mu ntambara zimeze nka zarwanaga kera mu ntambara, ariko izi zo ziravuguruwe aho indege za F-16 Ukraine zifatanya ndetse n'umubare muto wa misile zatanzwe n'uburengerazuba zirashyishwa ku butaka zohereza mu kirere zirimo nka Patriot na Sams zisanzwe ziri muri icyo gihugu cya Ukraine, zikaba ziri gukoreshwa mu ntambara ikomeye cyane. Iki rero izi bisasu bimeze gute? Ese bigenda gute? Rero ishwanyaguzwa ry'iyo ndege rikomeye cyane ikoze cyane kandi rikora bikomeye mu nkokora cyangwa se no mu ngabo za Zelensky, maze inkokora n'uko wavuga ngo inkokora za Zelensky rwose zakozwemo ziratitizwa. Kandi rero uyu musirikare cyangwa se uyu muyobozi ukomeye cyane, perezida nawe umaze kugenda yubaka amateka, wavuze ko azageza gahunda y'intsinzi kuri perezida Biden mu kwezi gutaha. Ubwo ni ukwezi twatangiye. Reka turebe niba koko intsinzi yijeje perezida wa Amerika azayimugezaho, maze natwe tukareba iby'iyi ntambara ikomeye cyane. Perezida kandi wa Ukraine yanahishuye ko Ukraine iherutse gukora igerageza rya mbere ryagenze neza rya misiri yo mu bwoko bwa balistike yakorewe muri icyo gihugu, ariko yanze kugira andi makuru arambuye atanga kuri iyi misiri ziri kugenda zikorwa cyangwa se ziri kugenda zikorwa n'igihugu cya Ukraine. Iyi ntambara rero ikomeje kubica bigacika, aho ibihugu by'iburengerazuba, ubwo ni ibihugu by'i Burayi cyane cyane harimo Amerika, Ubwongereza, byose bigenda bitera ingabo mu bitugu igihugu cya Ukraine. Urumva ko bisa naho byifatanyije. Nushaka ushatse wanavuga ko Uburusiya burwana na Amerika cyangwa se ukaburwana n'ibindi bihugu bitandukanye bikomeye kandi bikomeye mu gisirikare. Mu kiganiro twize kubageza kuri Bizaza TV Rwanda twabwiye ko igisirikare cya mbere gikomeye ku isi yaba mu mutungo ndetse n'ibikoresho by'igisirikare cya Amerika, ariko n'igisirikare cy'Uburusiya kikagera gikurikiraho mu buryo ubumwe cyangwa se ubundi. Rero iyi ntambara ikomeje kubera mu Burusiya cyangwa se no ku butaka bwa Ukraine, nuko abayirebera hafi bakunze gusesengura nuko bavuga ko muri iyi minsi igihugu cya Ukraine kimaze iminsi rwose cyarigaranzuye igihugu cy'Uburusiya, ariko urumva ko Uburusiya busa naho bwayikoze mu nkokora. Burya kuba washwanyaguza indege ikomeye cyane y'intambara ntago biba byoroshye. Inshuti bakunzi ba Bizaza TV Rwanda, komeze kubashimira kandi mwese aho muri mu bihugu bitandukanye, yaba u Rwanda, u Burundi, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yaba kandi na muri Uganda, abari Tanzania, mwese ndabishimira cyane ku biganiro tubagezaho, amakuru atandukanye tubagezaho uyu munsi, ndetse n'ibyo tuba twateguye kugira ngo mubyumve kandi mu bimenye. Twkomeze kubashimira kandi ibyo mukora byose, nta yindi nteguza naho gutaha.